Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze ezinye izibalo ezisebenza ngama-ratios ziphinde zisebenze ngebalo zokuthi ze-algebra. Singibhalela senza ama-ratio. Asithi ngizokhuluma ngethelo-ke manje ukuze kube khona izinto esiqhathanisa ngazo. Asithi nginama-apula, ngibe nama-orange. Lokhu ama-apula nama-orange i-ratio yakhona sizothi u5/8. 5 is to 8. Shuthi njalo bakhona ama-apula awu5 khona ama-orange awu8. Kada kuzoba nombuzo la. Siyabuza ukuthi uma ukuthi uyasusa noma uyakhipha ama-apula awu15 base lokho kuzoyishintsha i-ratio kuyenze ngishintsha ukhala wami ngathi kushintsha imbalabala phela ngineminingi bathi uma usususile ama-apula awu15 i-ratio iseyashintsha ke siba u1/4. Uma kunjalo kusuyabuzwa ukuthi kahle kahle athi ngibhale kabusha usuyabuzwa ukuthi kahle kahle uma sezindawonye lezi zithelo zingaki sinama-apula ngempela amangaki nama-orange amangaki uma kuhlangene uma ukuthi kanti i-ratio ibi5:8 kodwa base sisusa ama-apula awu15 sesine ratio ya1:4 kahle kahle zingaki ithelo nazo. Lokho sokuthola impendulo yalokhu soyithola ngokuthi sibheke ukuthi uma sesisusile wona lama-apula awu15 sisalelwe yithelo engaki. Ngizothi-ke nje base ngikubhalelile la ngizama ukuthi ngikubhalele base ngiyakuchazela. U-x wami ngizothi ulingana nethelo zonke sezihlangene esiqale ngazo. Ngakho kuzomela sithole u-x ukuze sithi x minus 15 uzosipha ithelo vele esesinazo-ke manje uma sesikhiphe wona lama-apula awu15. Ngizoqala lapha ngithi a over o besiphiwe vele u-a wethu angithi wama-apula u-o wethu wama-orange u5/8 vele besiphiwe. Sesiyazi ukuthi kuwo wonke amaqembu endawonye iqembu lelodwa linani linezithelo ezu13. Sikuthatha phi u13? Sikuthatha lapha ya ku5 plus 8. Siyazi ukuthi ke iqembu lelodwa linani linama-apula awu5 linama-orange awu8. Ngiyathemba nje basesihambile nalesi sibalo kuyawenza umqondo lokho engikwenzayo. Uyabonisisa kahle ukuthi ngisebenza ngani. Qhubeka nami ke. Sifuna ukuthola u-x. Sifuna ukuthola u-x. Sesithi x over 13 ngoba siyazi ukuthi iqembu lelilodwa linani linezithelo ezu13. Sesithi x over 13 ongase mhlambe kusisize kusikhiphela ukuthi kanhle kahle mangaka amaqembu. Mhlambe basesazi ukuthi amaqembu mangaki sesingasho ukuthi izithelo zingaki zanele zonke sesisusa ama-apula awu15. Sino 5x over 13 5 uthathaphi uthatha ema-apuleni. No-8x over 13 8 walaphi wama-orange. Sesino a over o vele ekutheni ekugcineni kusale ukuthi ratio yawo bani ya1/4.
okusho ukuthi basisusa ama-apula awu-15 sisalele ukutheni iqembu manje lilodwa selinani linethele eziwu-5 kukhona i-apula elilodwa nama-orintshi awu-4 kuyiqembu kuwo wonke amaqembu wonke lamaqembu kunethele eziwu-5 ngizama ukubhalela yonke lemininingwane ekhona la sino x minus 15 over 5 ama-apula x minus 15 over 5 sesingathi-ke u-4 over 5 sivule igwegwe sithi x minus 15 wama-orange angabe siyaphumelela nje angabe khona la siyakhona sisekele u-8x over 13 sasekela u-5 over 4 egwegweni kuno-x minus 15 sokuthatha konke lokho njengoba sehisekona njengoba kunjalo lo kade ngikumemezela la ngizokuthi emaceleni ngizokutimes ngani ngo-5 over 4 sino 10x over 13 13 over 13 uzosusana ngoba ekugcineni kumele sisuse u-15 wama-apula minus 3x over 13 singathayimzela ngo-13 over 3 sifuna x uzimele u-x wethu usipha u-65 athi ngizama ukubuyela le phezulu singabhala la ukuthi kusho ukuthi u-x wethu uma u-65 kusho ukuthi ekuqaleni bekunethelo ezu-65 bekunethelo engaki ezu-65 kepha manje kwathiwa sisusa ama-apula amangaki awu-15 okuzosipha bani sesiyazi ukuthi u-x u-55 u-65 ncese susa awu-15 ama-apula awu-15 okusho ukuthi ncese ngizaya ama-apula kusho ukuthi sesinani iy'thelo eziwu-50 nayi impendulo yethu vele besiceliwe ukuthi sibheke ukuthi iy'thelo ey'ngaki ezisalele esinazo manje siyazi ukuthi u-65 minus u-15 walama-apula bekushiwa usipha u-50 wethelo